Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka National Highway Demanding Committee Southwest Khasi Hills District menta kasi khal artrik unai dur arja apusan kalayo ban penlong ya ka jingelang padba hador bar hall mau kerwat hapo ka jingenam uba ken pham kharling do u chairman bat uba commander shangplang u assistant secretary uba walam sim yong u vice chairman kirang ba asnong kiseng bhalang bapher bat kiwe ki riu rangba nak benta bane phliu jingmut bat ban pen ken mau biang ka sarkar jilla bat ya ka sarkar pedeng nak benta ka surok national highway na maungap wailoi shamau kerwat kabanadu usnam arhajar khatnyo ka sarkar kelas dang ban prut dak henrei hadu kini gisngi kane ka surok kam shimla urlong uba kan pham kharling do bat ki wei de kinong kren kilo ong bagi pediang ya kajing terwa ka sarkar ban ai da ka surok intermediate na wailoi shadu ken yong henrei ki bu jing kelipat ya ka sarkar basha ei ka ja ka national highway ka bala dep pen bana da ka sarkar na do usnam arhajar khatnyo khamtam ka mau kerwat ka de ka district headquarter kumta lasngo de bakanyo no ya ka national highway kasenjuk kelashim ya karai ban lum ya ki pat ba haringkat kinong mi khmat kata ya ki MLA bat MDC jong ka mau kerwat bat Ranikor constituency bat ya ki seng bhalang bapher ban ya ther sanibha na ka benta ka surok national highway na maungap shadu Sharanikor ya ka ban ikong ni sabe ya ki blay pi ki media ki bala don kat ban ngim tak sini berkene ka meeting ka banakale juni ka National Highway Demands Committee kaba ngilasong mata kasi banyak perkat berkunjung nak mata banyak jing percaya halor kane ka National Highway kaba punya so ia ka Shillong mereka mau keluar ka hatu bandar kane ka jing karan juni nak mata kane ka National Highway kalau ba nak kane juni ikode kane ka meeting nak mata berkenmau biang ya ka government ya ka state government ya ka government jo kari India na ka mentaban manistur biang ya ka national highway ka baladon ka status na dus na marja kanyo namar ba ha ka status na du arja kanyo kani ka makurwar du ka penyeso na du mongap na ta maplang lain masiang makurwar ran nongna Sharanikor nomor ba kani kasurok nathina po karpra Ranikor sedu sampai sekolah tete bo marang tak adep nakle juni misusia kata ba nadu tu kipor hadu mata keempat nakle juga government ikampat le ye nak mata kani kani nakle juni kumkini alam juni sing bhalang bapher na ni po sobes kasir nanti kini alam jongki shinung bapher la dapat kecil sukia nanti kini alam jongki turis ki driver turis ki sumu berputar teter nanti kiri orang ba nanti kiri kami ki lewat rangkat hani nak kata berpenpau keju kejing sukia halor kani kejing suki palat nak kata dan ai ke national highway ni mo kurwan ya ban pendiasno ya kanika headquarter juga Southwest Khasi district de nakale juni hakani ka meeting ila tai subun ba ke bare ban hakabari berkanika national highway barmenta kasmi ni pariarai nak kata banding ai ki jito kanu jito government ring sa shombiang ya kamu sekami ka meeting berkata ka meeting ke bang ki nilai ketublang ya borok ki political party ya kiseng halang ya ketublang ya ki noyam shnong mentang ya ketublang ya ki rongba mentang nilai pupusu nak beta ya ki mali KMDC juga Southwest Khasi district bagi ki ex officio member bagi session ya meeting hakini kisni basawan nak beta bandi ai ki jito shaga government kamta minister bon nyarap ban push nak beta berprestet ban modrak ya kini national highway haji sha nakale juga sukar mikalaya ni sumu bakila ya kini ka bakila benar ha kini ki hanu berai beladap nak mentai ke intermediate napo wilai sedu sekenyong nakle juni ni presubha nakle juga national highway department ni presubha ya kini andre nakle juni ni kwa penumba ni kwa ya kan national highway kata ka nomor bakani ka national highway kala debdon na du kastitos
juga surkar India nadu usung ajakan dia. Dina kalian juni hadu mutang isusi kata-kata banak kalian juga surkar India hadu mutang kelemlak pan ai ya kan nasional ni kami apa ka nak muta bat konek ya kan strik juni bari ka state capital. Di kita kedai nak kalian juga National Highway Demands Committee ni ada meeting bagi kalian jemput kebun ki nak muta bakumnu bile namar ba haju kaporu ila pencai kila don kikot kisla kibabiang nak muta pencai halor kan di kemat juki no alam shlu kemat juki ni alam halang bermuta kita ngaru kum uwe naki samla je bedong tan layo bani wan lang bani ka sengi bani don talang bani ka komiti nga shikwa ban ken mau ba hoj menta ya ka komiti la menjur lang daki rang ba shnong daki seng balang kumda ter kala long ka komiti ka bala itu la banong tering aku ban ken mau ba ya ka ni ka surok hi kadai bandai no ka jing yakhi jong ki pat ba kadai bandai no kasur jong ki pat ba namar ba baro sikatu the jing shala de pre to DPR la dai ben yo i sekatendar ban kotenda ban sna tengri ba kam simdon kun katang mi yo idak mi yo isien ba kan don jing kotendar tengah syukwa ya kipai ba bikin sim pa kadaino kajing yaki jung kipai ba bat ken mau ba kipai ba hi kilong halor ya haka sensyar kadari kipai ba kilong ki badon bor bat ngangit scam ba hakino ki arsnem laisnem ngidi ban yo no ya kasuro teng ngikwa ban pha ka kubor sya chief minister nanta sya deputy chief minister bikin sensyar jung ni sokar MDA hi ba pihak ban aino ya ka surok jung hi southwest namar kadairu haka ju kapor ban connect ya ka capital ya ka city ha ka district headquarter kaladai lupa ka polisi jong ka sarkar India te kam dan jing ya ka ka sarkar ka bamenta ban justify ban ong ba ngiri ban yo no ya ka national highway syama perwat ban connect ru sya ranikor kalong ka hakawai kaliang nisu ngimsula ban mudur ban yo i ba mri ngikman ban ai surap mri ngimsula ban mudur ban ong ba shna shwa ya ka national highway na khatra sya ki benta jong ka karohil kat ba ya ka district headquarter pade empat dan national highway khagoi kaliang kala along mri bangi bisni lan ne ta hendri kala dai ban wan shwa na ka district headquarter te sa shisin menta ngikwa bakan dai no ka movement jong ki paj ba ki ban mi mar sin bala dawai ki paj ba ka sarkar haban ai bai tingi skam ba da ka jingkir shalang ki paj ba ka komiti kan ya sikmat ban pen urlong ki jing anu jong ki paj ba jong ka southwest si barok mendapat kasih dokumen bahwa ban ya dong kat ka national highway di mana komiti mitasni kasih dokumen ni komiti no yalam snow ya kawa UI na do kipor mo siya na do kisnam andar katar ya kawa order awan rai company asna ki kem asna benang tan bantrino ya national highway bat haju por la peni ba kiru pajba ki traika la pomi kiting yang marba insasna no kasur Henry Mariatep election kemudian pengubah kata national highway lapun keriang tiga long kebelengo ini menaduk terus nama jalan aduk ni misalnya yo dia kata surok national highway kira la produk naduk depor bak lapun so commending itu pajba til menghagani kasih minta bahkan nikah komiti pengidon minta nak kemen bak kasokar naduk kasokar cuma state aduk kasokar India hi pokoknya kemudian ini kecing mi jungi menasakmat ban dawa ya kan national highway ban minyo hirkat kedan bat kiwe bat ki district rina ban kejum to pepa wala ya juga por nga kepat pai bat national highway nadu kerong ba snom trai zakar bat ki bai don talang bat kini kam itu bahak hakapor ka bangin sayo panya kendu ipi itu bai trilang nam taka hakamia saat ibun bolang ni sa ni kesanlang ya kan di man komiti nomor balai apa ni pe ki baru ni kot kislah nilap ba kastetos juga ka kiwai ko isurok ki national highway ki bay don lang ka ba kastit government ba kasuan dia ki la propose ba kastetos ka ki don ki dai kaju tihrai ka nongstoin wa kaji ka ada di balai pit kani kini ki bay yo kaju itu kastetos kaju dai kani pak isako
Kita kenal ni Sophia ya kan ni, hot dia kata kajing ni atau kemudian dia kata ke dia kam dari sini au kam benang ke temporary solution. Reka ai ka bangi inta ke district ke jungi ban connect na ka bata ban wanra ya kajing jan jong ki pajba nadu grassroots bat ka sokal gidan kam juga national highway nadu na ka state ke district kota. Ya haba kala don ki kotla baladep don ka ki DPR kila don ki ban buka DPR diherai balai perkani kerja. Dikata kada ko pelong ini bangyong bang ikwa ba restur biang ni kani ya ka baki no yalam jongi nang ni ki balai kun sidom produk kani hadu bakana rum jaga hadu balayo e kastetos hadu bane yo ba ka DPR ki ngimdai bangi ni kentaj ya kita kini percang ke surga ngai ka ai ka no rim bolong ba ni haba restur biang ni ka ai bakilong ki no yalam ni nama ko wat ki bal produk kani bakala po hadu kastetos mo jakan yo